Iki ni ikimoto natwaye Gisenyi mu mazi. Kujya Zanzibar bikomeje kunanira, nagiye Gisenyi. Gutwara iki kimoto ni amafaranga 2,000 ku basirimu ndetse na 500 ku basanzwe. Ibimoto byinshi bihari ni iby'ikingara. Wicara kuri moto bakagusunika ukarya umunyenga ugera kure hashoboka. Haba hari umufotogarafe wagufotora akaguha amafoto, wowe ufite telefone yawe ukaba wakifotoza kuko iryo kenshi. Mu mazi hamara iminsi itarenze 5 ubundi bakagukurura ayawe abashizemo. Benshi baturuka impande n'impande bakaza kuhafatira amafoto. Njye sinari nzi ko ari uko bigenda. Nyuma nafashe ubwato bujya kuntembereza. Bwabanje kunyuza hano haba hari ibinyoni biguruka ndetse bikanagendera mu mazi ngo bizi guswimming. Iyo muhageze muri gutera story mushaka mwavuga gahoro kuko ngo bishobora no kubumviriza bigatera na comment. Nyuma bantembereje no kuri gaz methane aho ubona neza uburyo kino kiyaga cya Kivu kidasinzira kiri guproducinga iyi gaz methane ku bwinshi. Iyi methane itanga amashanyarazi mu ngo. Ibaho iyo ibimera n'ibinyabuzima munsi y'amazi byabuze oxygen bikangirika cyangwa bikabora kimwe na pressure y'ibirunga. Nyuma nabonye umutima uri guca ibintu abantu baza kwifotorezaho ndetse n'umucanga. Banyereka aho abantu baza kogera b'ubuntu ndetse n'ahandi ushyira mu 20 kuri Serena ukoga ngo hari prive. Nasubiye kuri cya kimoto rero mbanza kurya umunyenga nka Kate Bashabe. Nyuma twakoze cheers akavura karagwa dutumeza ifi n'ifiriti twishyura amafaranga 7,000 ku isahani imwe nuko ndifotoza ndataha.